Havan khungai thlakom te lul em anaw thah ngeiin i hmela a postmortem result po tun thlengin ala chhuak lo ani hei hi status a darkar kukal ta a ran post kha ania Mizoram au o WhatsApp status chuan min thong hle a anaw a first cousin a silent pui a chen pui chu tuikol futsal playground na korluma a shok hlina thi in mu ani thumin hril aizola koron kirin kanin muwa an chanchin kim changmin hrila anaw chu ama inoklum ani arin lo thu tele chumi zana thirthleng chi hrang hrang te min hril anaw shoka chuan dukom thu te po asoi anaw thina anril ro adam lo wangin police abela voin thleng hian adung channa a hmulo mai poni lovin case IO chuan anaw le abil nu impeng chu alo delete pal thu alo hril ani oma abil nurin lelam ai ma in chumi zana abiek le om puite zinga telve ani na angin anaw rong an postmortem result po voin thleng hian ala hrelo MPL le khazir theina turin anaw hi rselo chunga in hlofa thina ne atuk lok atanga scooty taxi kaltur am owang point hemizan alen chozan po hian apur le nge police zongzong chuni lawanga ma se police theng khathi chu nu chuilama hianin an foldo emo ti thin tur hian anoma a then an chui chok zongzonga a then la an nu fol thunga thil chui konga po hianin ngai poimo big do chu an nei mani o ati thei hiala police zongzong chuni lawa ma se police theng khate hi chu chuting chonin arin thei thina ne he post koron siamna chan pakhat chu anna o mangai postmortem result hi thoi thei sela ti hi ka du sakane police lampon anlo ngai thlak chonin he thu hi lo hria sela thlama sa dei to khania tun tlenga a postmortem result ala chho theilo hi thilmak takane an ngai sak tok lo nge nia an ngai tha ve hrim mi zongzong hi alien emo ate emo thina emo cheto na hi chuanin inang khat vekin in ngai sak tlang theila ti hi mi zongzong du dan po ani karinga million le mite kan hlir ran thinna hianin thil dom lo tak a ring chok palang ti chu alo om tak zetane engpo chuni sela anaw thin hi an chui chowat thei emo a postmortem result hi chok thei wat sela ti hi mitinte du thu sam an nge yang Child Welfare Committee ti hi Naupang Welfare Committee ting karon chairman a chan chu YouTube loman strict awangin Naupang Welfare Committee Khozol District in Tunhnaya Simsim Pochole Mizo mai chinau pangkum thlinglo live video chu social media tanga nore turen ngen staff on April neli kumsang ni somni palia an post anie Naupang Welfare Committee Khozol District in Tunhnaya Simsim Pochole mai chinau pangkum thlinglo live video chu social media tanga nore turen ngen Tunhnaya social media sanga mai chinau pang pakharle Simsim Pochole live video dar chungchanga no pang komthling lo pakhatin kongsang sanga social na le diriam na tongkam atok na sa ti shetania hei hi Child Welfare Committee CWC Khozol District chuan poeti hle ti an soya no pang komthling lo te hi danin ahum hal hlata wangin an chungchang social media lama soile thedar chungchanga film khora tul hle ti soin section 74 of Juvenile Justice Court and Protection of Children Act kumsang ni somni pakhat bo chetna ahlin lo nan danin phalna apek te chawlo chuan social media a naupang ke noi thil athalo zong post le comment to lo turin mitin te an nge na lo post dar to te point lo pei le vek turin an nge na ne Child Welfare Committee tin chair to mayang athla kan dalan te lo chuanin apoi chong lo tur angaila Child Welfare Committee Khozol District chuan tuna hian mechinau pang hi mithiam te ke hroina hnoya counseling pea en kolmek ani thu soin nun phungpa ngai aran zo chole huna aril rutina le liam tu om zui lo nan he a live video lo theater to zongzong te po lo pei dili le vek turin an ngen bokane Child Welfare Committee Khozol District te an chuan omin an fokom ngot mai heteng tina changte an hria engpochuni sela khati zong khanileri phosela video dangron ti chole vat kan tum donia ka channel hlom takte milo subscribe ram shama milo in sakthina wanglam tu ko soya milo subscribe pa milo in sakzel turin karon som bukache kalome